nagsumabot ang paglabayhan mga panahon. Nagukoy ako hin kinabuhi nga punon kabaraka darahan gugma mo nga di na mabalik pa. Kinahanglan la naton hadton panahon arahi paro anta kung alay o tama ang pagdatuhan takna han kasayuran asya ang panahon nga imaging kabayan. Ikan gumaya ka waray nagsumabot ang paglabayhan mga panahon. Nagukoy ako hin kinabuhi nga punon kabaraka darahan gugma mo nga di na mabalik pa. Darahan gugma mo nga di